Evçel 5 sale çiftçiyim. Dvi savan salanadı. Tav iyi sal dvi 3 sal baran peri perti. Yek je de 88 idi. و یک جه دی 78 idi. Baran pırhat hatta ni avcı adde derdiket. Hatta avcı adde derdiket. Ortama o Kızıltepe avcı adde derdiket. O İsalci vahund binin yani İsalci vay varreyi. O mehina yani tamiri khodi me avak İsalci baran pır ne diye. Garse mahabu. محطاني قارسي خوتشني شعبي مدركت يعني جي حرية وجي بهاني وشتشيكي إنا بك إيه من متقوي وي أف قارسي ما وري نتشني بميني وعد يجي نتشاندي بميني خذي درما زادا أريفرني بون فقط درمان parlaق دوم شون حطاني بجيلان بنار وأم بقريان يعني قنا لك زاد herkes gübre dikiyor, uzat durmadan hoşuk yani şoğlen yani şoğlen. Arevrini namat şoğlen. İsal şoğle yani 6-7 sala, ab 6-7 sala bıraklık bu. Kodi İsal yani vay amdibinin yani İsal elhamdülillah rahmetli inşallah o jnahu be bereketi perbu inşallah ve Khoy Taala العبدي خو بنري وامجي ذاتن بنا اربابيك بنا اربابيك خوي تعالى رحمي المنك امجي بنا اربابي وياي والله وخوي تعالى جميع مسلمان ان شاء الله بكسي بريشان نكو وخوي تعالى مسلمان خوي تعالى وان اصلاح بك ربي خوي تعالى ايمانا محافظه بك ان شاء الله. Yıllardır hatırladığımdan beri kuraklık var bölgemizde. Yaklaşık olarak 10 yıldır kuraklığa ben şahit oldum. Ancak bu yıl farklı bir yıl yaşandı. Normal mevsim şartlarının üzerinde bir yağış geldi bölgede. Büyük bir bereket oldu. Şu anda gördüğünüz gibi her yer yemyeşil ve güzel görünüyor. Yağışın etkisiyle çok harika bir ilkbahar mevsimi yaşıyoruz. Oldukça sevindirici bir yıl. Dileriz ki her yıl bu şekilde yağışlı olsun, geçsin diyoruz. माशाल्लाह इस साल बारान बाश वो यानी ज़्यादा बारिया वला तब हरीब उजी चांदन उची करन माशाल्लाह ज़ात बाशन खुशकन यानी 88 बाराना वरे मनरिकी 88 उजी बुहारी बारान पर हाज़स्तानी नवाबू बुहारी बारान हवे प्रभु इस साल है बाश यानी आवी वबजी गशवा खफ बाश खुशकन و تو ایشی ام نابینن ام لافت گرن ام نابینن تو ایشی جلوان تو نیو و باشن ایسال ماشالله زاد باشن